Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, Marituyang, apay anak kami suot ka, bigbigat. Alangan nga ipamalem ko pa, iti panagmisuot ka. Na. Kita man mo to'y barangay tayo di mo lang progress sound. Kita man ay kinatawaan na ka ni Ma'am na din. Ay. Nga ruda. Apay, kano aya ama ipasiminto ni Kapitan day ta kalsada? Kasla karayan di tabatog ti balay may. Ay, bayaman ta damagakan kwa na. Hindi pa nga ibagbagami kin ni Badong ko nga ipasiminto na. Ang iyalang-alang na mag. Awin maray, bayam ta ibagak tao. Naskan lang nga ibagam maray. Ta saan lang asyak tinakami suot abigbiga. Ay, adapay dagiti daduma na kami suot. Ada, ni Badong ka. Agmalmalom anak kami suot tapno amom. Ay, nakarikaro man lang nga ruden Sa dino ti papanam, tataba daw. Apay, kapotadak dito para daan nyo, ada papanakan. Itay ka pa higayam anak katugaw di tao eh. Wag, takat ko lang tagungay. Ha? Ay, sana dito'y paradaan ti pagungtamaan. Ay, dito'y tikayat kaw. Ijay ka tayo nga agungay, sana di tao eh. Dito'y nga ron tikayat kaw. Nita, agungat kitday. Iba kami ti ta kapitan ha. Tiyan niya. No saan na mapasiminto day ta kalsada di ta batog ti balay may. Katanya ti mapasama. Saan kami nga kumpari Ibagam king kwa na. Sige, ibagak, tataba daw. Kanya nga itararamidan. Kataguro-uray ati pasahiraos. Kiing ka ibaga kinangkal mo na. Ha? Apurado ka mutlaunay. Ing ka ibagan. Sana ka mga rabrabak. Angkay, at ibagakan ka. Mabalin nga itantan mo pa ilang day nga ibagam, tan Umuna pa ila asubok day to'y kumakit. Ay, sana mabalin nga itantan ka, wangkay. Sige kwarog, ibagamon. Apay nga ipatantan mo pailaeng kat napatag nga rod ka no. Ang mga numaawan tiganas ko amangan Na, Nawan to pa'y ganas kong agpasada. anya nga minday taaya. Imbaga ni tataba daw, ano saan mo nga ipasiminto ti kalsada iti batog ti balay ta? Kahit, anya ka no ti mapasamak. Di mo lang makaururay. Kunak nga urayan na lang di simento kung darat ang mausar. No saan mo kano ama ipasiminto at agaws? Nasaysayat ka no naglinipat kayo nga kumpare. Saan ako namangan? Awang ganas ko. Ay, ti kasayaatan nga aramidem, ipang pangrunam nga ipasiminto ti kalsada. Tapno saan dan nga agreklamo. Uray ni Marituyang ket agreklamo met panggap day ta kalsada di tabatog ti balayda. Na, puro amin reklamo ka magrugin dagiti trabahador amang simento iti kalsada. Saan da nga ruda makauawat? Inwaragawa kung day ta di barangay assembly. Basol da, ta saan da anaki barangay assembly. Ita nagadua reklamo da. Ipatarimaan mon, kapitan. Tapno saan da tayo akuskusilapan. Ay, uray siyak, mairamraman ang makuskusilapan. Sapay jak kayat ti makuskusilapan. Awan mo't siguron ti makuna ni Marituyang. Tadandanin malpas ama simento day takalsada di tabatog ti balayda. At dapay lang at amat makunada. Kanay, nagpartak na inaksyonan ni Kapitan day ta reklamo da. Ken, nagmayat ti pan nakaaramid ti kalsada. Nalagda. Ken, saan da mo't siguro nakusilapan da tao? Saan mo't siguro, Mare? Unay mo't lakit din ay, no agreklamo da pailaang. Amo mo ti ugali dagita na tao. Ay, Badong, nalpasan day ta kalsada, impasiminton ni Kapitan. Anya ko maita. Na, saan ka pailaan naragsak? Naragsak ka, anay pasiminto day tadalan. Kanay, nakataptapap. Umunag pa dito'y balay. Ay, wanan niya. Diyay ngamin simintaw, natapaw. Naitangarot kay.
Kahit anya ngay nga ron ita. Ay kung mapanak man na nagreklamo ah. Ay, reklamo ka la, reklamo. Ay wala. Talaga asa anak ang maibusan iti reklamaw. Ay, kain ka nga ron na agreklamo. Ay kung mapanak ka talaga ah. Sa pag ti mapan. Ay, good morning, paray. Ita man pa bisita ka dito barangay hall. Ay di naman isam-isaman paray. Na, ba din sa tiriing mo. Tapos lang makaungot ka. Nasayaat may, tinadlaw mau. Ita talaga ang makaungungita. Ay, dunat ungot-ungot. Narigat ti bigbigat nga ungot-ungot. Umay ko man nireklamo dahil tayong pasiminto makalsada. Na, ay kunak no umay kaagyaman, tanalpasan anay pasiminto ti kalsada nga umay diayan nyo. Agreklamo ka manan. Nasiminto, ti mapanidyayan nyo. Nga magreklamo ka manan. Umay ko reklamo dahil tatapaw, ngagapo di ta kalsada. Ha! Ay, di ko nakatwalisan yun walisan ni Marituyang. Ay sana mabalin ah. Na, Da kami din ti pagwalisin niya. Da kayo ati agwalis, da kayo dagiti binutusan nga opisyal. Sige, no problem. Dahil talaga yan. Kahit kaano yung awalisan ngay. Na, Tanay, makapauyak no malang abmit itabaw. tamit lang nga. Kasta ti kapartak ti serbisyo ti barangay para kada kayo abong barangay. Naragsakan. Saan pa'y? Ada pa'y makunam. Nagado, ti reklamo dito yung barangay. Di ka may ibusan iti reklamo Ay, di nakpay mo pakapyan mo paray. Kwa, madam mga agtimtimpla ni sekretary. Kaya na ngay, nagbayagay. Umayan. Ato yung tikapim, tataba doon. Nakaisang pa ni sekretary anang tad itikapin. Kapikan pare. Ay wala. Nga mo na tuwing. Apa ka? Nagtamnay mo na ito kapay. Ha? Kurang ta asukar na. Kwa, sekretary. Nayon naman. Ay, uwan, kapitan. Ay, na yan. Tay, dati klase ti servisyo dito barangay paray. Nakatamtam na Mike. Day, apay nga igam mo day tawalay skandas pan kwaraw. Uncle man, imbaw nakmanain. Nang ibaunan na ka. Mapan ko kanwalisan day takabarbaro nga rami da kalsada. Ay, ingka nga rudan Ado ko mati arami da kita nga aldaw. Aramido munday ta, mabiit laang mat. Mapanak ko mamakiday tapno makasawa akmatain. Ay, kwarog, una umpay day ta nang ibaunan ka ni Uncle Mo. Reklamon to matareklamo day dyan tataba daw. Barang isardengdan at agreklamo, numalpas mon awalisan day ta kalsada. Wali sa manay bagkwarog. Ay, ano to yan? Ah. Takamot kayam dita. Itayak pa'y anak kabanikas dito'y likodam. Takit kita, nukasanaw, ti panagwalis mo. Nasayat ka dimot lang di pa nagwalis ka. Ay, sinsinan, jak kayat. Ha? Sinsinan pa lang mo't day tao eh. Wali sa mo't anay baga, tapno maikat aming titapok na. Ang daman lang madamag ka. Anya day ta? Ada ka diwalis dito'y balayaw. Ada, uray lalima, ang jak us-usaran. Jak mabalan, nga pabulod kan ka. Nasaysayat sa nutulungan na tapno mabibita malpas. Apay kumatulungan ka. Trabahom day ta. Kat batog mo't ti balayo day tao eh. Uray pay, sige kidain, agwalis ka na yung bag. Saan asinsinan, tadyak kaya. Marikwanan. Ibagam tuman kada pari ba daw kentuyang nga umay da makimiting iti barangay hall. Wan, kapitan. Isuda ti romaniklamo. Nasken nga makimiting damutin na. Rombang laang, kapitan. Mga no da manan reklamo da. Kahit kumpormin tumanan ti pangibagbagaan da. Kabadong, dumagas ka man pa'y biit tada ibagak. Ada na pati ka papanak maray. Ay mabiit lang daytoy, napatig nga raw ti ibagak. Nya day ta. Adda meeting dita barangay hall inton Sabado. Umay kayon to Nagkune. Ni kapitan. Ada mamerinda. Adamot Diyos kan tinapay. Anya pay. Ay na, basit lang ti pondo ti barangay.
Anusan tayo, no anya, ti adda. Ay, pakawan ti mapan. Mabiit laang mo, dayjay. No jay tinapay kit awan palaman na. Ken jay jaws kit awan ramraman na. Ay sanay, sayang lang ti oras ken panawin ka. Ay unay, makadisturbo mo unay. Anya ti makadisturbo ay aba daw. Nagitaglablapas alugan na dito'y batog ti balay. Ay, wan nga raw. Pasaray jak makaturaw. Nadlaw ko ang nanipod na simento na itakalsada. Nakadumit na nalugan ti aglabas. Ay, wan nga raw dito yun amagmag na dagiti jeep. Van kas kada truck. Ay sana nasaya da ito'y tuyan. Talaga saan? Nakatagtagaray. Nya nga timakunam. Noon niya timakunam ay kat isumutin at timakunak. Kaya't mo asawin, nagpadpada tayo timakuna. Katuan na, agpadata. Anya ngay nga raw. Nukas ta, si kamit tayo, di mapan nagreklamo dito barangay hall. Anya ngay timapan ko ireklamaw. Ay unay kamit tayo. Kunak man, no kunang nagpadpada tayo pampanunutan. Ingkay reklamo aday ito'y kalsada. Ipagam nga ikatindahan. Maray, apay ngay asaan kayo anakimiting kan ni Badong Mau? Di mi kayat tasaan mo't anaimas jay indasarda a merienda. Ay, mayat kumaan, napan kayo. Ay, un gaya maray. At ni kapitan ni jay barangay haul. Napanen nagsapa anapan ijay. Nasaya, nga main mapanak agreklamaw. Ay, agreklamo ka manan? Ay talagang agreklamo maray. Anya ngay manan ti ireklamo? Day ta kalsada Na, saan kayo pa'y laanapnak nga adda na aramid a kalsada di tabatog ti balayaw? Iso nga raod nga agreklamo maray. Na, Oh, anya nga'y kapitan. Nangag mo jay reklamaw. Tugtuglip ka mag. Ay, nagatindog ti reklamo. Ti kaya't mo mapasamak. Ikatan di kalsada. Wan, Ay, saan kami ang makaturog kin ni Badungkaw? Nakatagtagari dagiti aglabas alugan. apay kasla kortina nga ikatanlatan ti kalsada. Saan kami nga ruda makaturaw? Ay, ano sanyaw? Impaapurak nga impasiminto na ita kaya't yung apaikat. Ay, ano sanyo? Oray ko sila panak itiag na nayon. Jak paikat ti kalsada. Agkos ko sila pakmaray. Madlaw mau. Wain Maray, madlaw ko. Saan mo na masapol nga ibaga? Amaw no apay. Amok matano apay. Kaya't yung kanibadong mau apaikat di kalsada. Mas daaw kami man. No apay asaan akayat ni kapitan nga ikatan ka nagdakkel a perwisyo ti ipapay na kadakamay. Agtalinaw di tanday ta a kalsada, Maray. Uray agmisuot ka iti agnanayaw na. Saan ang mabaliwan daytan? Ha! Iso nga rod anak kami suta! Ay, kano nga'y pautangan ka? Agmisuot ka kadipaylaan. Ay na! Na, Ay! Agkatawa ako na maray! Ay sige mga rod! Dayta at ipakaragsakak! Maragsaka na unay Naa. maray! Ha! Yay! Ay! Ay, nagsakit iti lapayag ti katawa na. Ha! Ay na toyang kentatabadong. Saan arumbang akanayon kayo nga reklamo? Gaputa ka sa pulan mo at ti partisipasyon nyo abumarangkay. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Fuji Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.